Stand-up komedije Made in Bosnija je priča Bosanaca o Bosancima, a koju je do sada gledala publika u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Bosni i Hercegovini. Komičarski dvojac ove hit stand-up komedije su gostovali i u Makedoniji. Filip Andronik i Hazim Mujčinović su od vlastitih stand-up materijala napravili iskorak i povezali u jedan cijelovečernji šov u kojem publika nerijetko uživa i po 2,5 sata. Stand-up komedija Made in Bosnija govori najkobičnije detalje o Bosancima, javnom prijevozu, utakmicama, reprezentacijama, navijačima, ljubavi, o bebama, djeci, filmovima, žensko-muškim odnosima. Hazim Mujčinović je bosansko-hercegovački glumac i voditelj, kojim je stand-up komedija došla kao nadogradnju u profesionalnom opredjeljenju. Dok je Filip Andronik bosansko-hercegovački strip crtač koji je svoje strip likove oživio na sceni kroz stand-up komediju. Sa Hazimom i Filipom imali smo priliku vidjeti se i razgovarati u Skopju. I pored koronavirusa i otkazanih nastupa u Skopju, ipak ste uspjeli napuniti dom armije ovdje u Skopju. Recite mi, kakav je bio osjećaj napuniti salu? Uvijek je pun prostor gdje mi dolazimo, zato što ljudi, da tako kažem, na Balkanu vole Bosance, vole bosanski humor. I samo ime Made in Bosnija znači da je nešto dobro i da je originalno proizvedeno u Bosni. Šta najbolje Bosanci proizvode, a na svoj račun to je humor. Mi uvijek pričamo dobre viceve i svi vicevi započinju bili Amerikanac, Crnogorac i ne znam, Bosanac i ne znam, bili Amerikanac, Rus i Bosanac i tako. Ova vaša komedija je napravljena od vlastitih stand-up materijala. Koji su to stand-up materijali? Da li su vicevi, fore, šale? Stand-up je materijal koji komičar osjeti kao svoj, kao neka razmišljanja, neki narativ situacije koji je smiješan, koji on tako čini, koji on tako priča i stand-up komičar je jako teško naučiti da budeš, gotovo nemoguće, to osjetiš, način na koji pričaš priče, na koji pričaš šale je unikatno tvoj, ne mogu ja pričati Hazimove šale, Hazimoje, jer on to nije doživio, ni ja njegove, ni niko od drugih komičara tuđe šale i zbog toga je to jako zanimljivo jer svaka nova ličnost, svaki novi komičar je neki novi pristup pričanju priča. Kod nas je stand-up primljen kako je primljen, još uvijek nije, znači, na Balkanu zaživio taj stand-up format, mada smo mi, Balkanci, kompletno područje, svi komični na svoj način i sigurno smo šaljiviji napravimo bolje šale od Amerikanaca i oni su postali i sirovi, kad pričaju, oni više nemaju tabu tema. Mi još uvijek pazimo da ne uvrijedimo nekog, da ne diramo, znači, druge ljude. Kako znamo da su ljudi otišli u penziju? Traje 2,5 sata, je li tako? Može da traje i 4 sata. Mi smo zamoljeni sinoć da trajemo 2,5 sata. Kao, može, jer bi 4 sata publika rekla, a joj, što ne ponesu neko pile ili pitu da pojedem usput. Da, imali smo nastupe i po 4 sata, i po 3,5 sata, i 3 sata, zavisi od publike. Znači, ako je publika dobra, ako publici godi to što mi pričamo i ako je atmosfera baš tih 3-4 sata prođe kao 15 minuta, kao ajoj, prošlo, to je to. Da. Priča je Bosanac o Bosancima, je li tako? Da. Ono što sam mogla malo naći o vama jeste kao najkomičnije detalje o Bosancima, jeste o javnom prijevozu, je li tako? U utakmicama, reprezentacijama, navijačima, o ljubavi, o bebama, o djeci. Filip, objasni nam nešto ukratko. Pa, stvari koje nas nekako najviše okupiraju, nas Bosance, a i Hazima i mene, su stvari koje, kao što je spomenula, i fudbal, sport, odnosi sa muško-ženski odnosi, situacije iz javnog prevoza, gdje Bosanci idu na more, šta radimo, kako se ponašamo, jezik kojim pričamo. I mi smo ovdje kao neki ambasadori tog bosanstva, da tako kažem, gdje predstavljamo publici kako Bosanci žive i šta mi tako uvrnuto radimo i drago nam je da se publika smije tome, ne samo da je smiješno za slušati, nego se i prepoznaje. Makedonci i Bosanci nisu toliko daleki u svojim nekim iskustvima, tako da nam je, što je Hazim rekao, neizmjerno drago da je na nastupu bilo tako dobra reakcija publike. I razbijamo to
tu temu da su Bosanci, znate, Crnogorci su lijeni, ne znam, Slovenci su škrti, Makedonci su za sebe, Bosanci su glupi. Znači, mi dokažemo da Bosanci nisu glupi, nego Bosanci vole da se šalije na svoj račun. I mi razbijemo kompletno to stajalište da su Bosanci glupi. Ne, Bosanci su tako inteligentan narod, a najinteligentniji narodi se šale samo na svoj račun. Znači, šaliti se na svoj račun je baš posebna stvar. Mi to radimo. Znači, šalimo se na svoj račun, a ako neko skonta da smo mi isto glupi, taj je stvarno glup. Da, meni je neizmjerno drago da nešto što radimo, odnosno zanimanje, nas vodi na putovanja i u nova poznanstva. Ljudi nekad tako završe za nekim radnim stolom i provedu godine u tom nekom malom prostoru, a eto, mi imamo tu sreću da putujemo, da otkrivamo nove lokacije, nove ljude, nova poznanstva, usput zabavljamo te ljude, zabavljamo sami sebe, zabavljajući njih, tako da je zadovoljstvo ogromno. Mnogo toga ja koristim u stand-upu, da ja s publikom pričam, vrlo često, evo sinoć sam vaše Makedonce ovdje ispreskakao nekoliko puta kad ih pitam za neke stvari i svi šute, plaše se nečega, kao, a joj, što bi ja morao odgovoriti? I onda ja pitam, jeste vi išta u životu doživjeli? Ste bili nekad na moru u Turskoj? Niste? I vi nešto hoćete u Evropsku uniju, niste ni u Turskoj bili. Ima li stand-up budućnosti? Naravno, mislim da sve ove godine od unatrag koliko je došlo stand-upa i kroz broj izvođača i kroz broj publike koja je to pogledala, mislim da ovo neće stati. Ja mislim da čak bosanski stand-up ima budućnost, nešto se tiče Bosanaca, kao u Bosni će se razvijati. Ne, mi smo lijeni, mi uvijek čekamo neke, evo samo kafu da popijemo. To su Slovenci najbolje definisali nas, Bosanci, kao vi sve što radite, evo samo još kafu da popijemo. I to je tako kod nas. Čeka kafu, bola, ne mogu bez kafe. I to je, šta god da radimo, samo još kafa. I ide kafa ujutru, kafa prije podne, kafa u podne, kafa pred ručak, za ručak, posle ručka, pred večeru. Mi samo kafe pijemo i šta radimo? Sjedimo i čekamo tu kafu. I saznam jedan podatak, super podatak vezan je za Makedoniju, ali i u Hrvatskoj se to dešava često, da ljudi iz drugih bivših republika, sadašnjih država, dolaze sa svojim performansama, svojim predstavama, predstavljaju se kao Bosanci. Znači, bosanski humor neće umrijeti, zahvaljujući drugim ljudima koji dolaze i nastupaju predstavljajući se Bosanci, koliko god Bosnu nazivali da je svakakva i pokušavali da je ne znam nija šta od nje urade, preživjet će taj i bosanski humor i preživjet će Bosna kao takva, a bit će i stand-upa, znači, zato što je vječita inspiracija svima Bosna. Dio materijala ovog stand-up showa uvršten je i u popularni serijski program Radio-televizije Srbije Glavom kroz zid, a muzičke intro i out teme za Made in Bosnia poklon je Edo Majka sa svojim pretpoznatljivim autorskim potpisom.